skuraj. Ja, blata toliko, vse. Ja. Tu je pa jeba. Kje, Iberja? Uo. Ajde! Bravo! Dobro. Tak problem je tle. A ne, se niso tim, ne? Zupam te. Boš ljubljanski rov pizdo. Ajde, tu bo slišati zdaj na televiziji. Černi, imaš tehnične težave? Ma ne, nesposoben sem. To je realizem. Dobro, operate. Da vrste, jebenci. Ja, še nismo pili še v gonzo brez reves. Evo, mladi. Go, go! Go, Johnny, go, go! Dobro. Ajde, prosenko! Dobro, to stoji. 2%, zdaj boljši naprej. Tam pazi v kemberje spodaj. To ne boš gor na liniju. Super! To je jaka. Vemo. Gam se res ne vem, kaj si misli, da šel z gladko gumo štartati. Kaš pa tokle noter? Da bremzo samo, da ne tu zlosti. Vse gre, se vrti. Zmrzljaj. Ja. Opa! Vaj, vaj! Forca! Dobro, dobre. Hop! Ja, pa le bicikl na tukaj. Še malo. Bum, bum, bum. Dajmo rok, dajmo. Noha dol po 30. Tough, not too happy today, huh? I know. Not really. All block. Še enkrat zadnjič! Če je organizator kaj naredil, moramo kaj narediti. To je to! Lušten, Pa ja, vse v blagovci je isto, ne? niso veliko na boljšem, ne. V redu, dreseč, fajn, moker, mrzl. Boš bo, da je bila čir dirka, ampak le, tako je, smo navajeni, ne.
Koliko ima že pacov? 5. 5, da sem jih preštel. Primož, na koncu je bil Kamplc enduro šprint daljši od proja. Kako si tale dan doživel? Ja, daljši. Dirkali smo manj, časovno bo verjetno vseeno daljši vse skupaj. Ja, zanimivo, no. Škoda, ki je vreme toliko ponagajalo, da ni bilo pač vseh stageov. Odvozili smo v bistvu sam enega uradno. Te drugega smo imeli sam 3 čas, potem so pa prekinili. Tako je gorsko kolesarstvo, ne? Tudi v dežju. Ja, tudi v dežju je, ja. Vse drugače je bilo pa fino, ne? Zanimivo. Dosti drselo, tako no. Dobri traili, organizator se res potrudil, pravi taki enduro, da je bilo tudi malo za poganjati, zaprti ovinki, dosti off-cambra. Lih tu je dan zdeljeno največ problemov, ne? Sam šlo dobro. Koga si pogrešal na štartu? Medveščka? Ja, to sigurno, ja. Medvešček, škoda, ki ne more braniti prvega mesta od zadnjič. Bo pa v Kranjski gori lahko še kaj pokazal. Pokrivanje downhill enduro torej ni zaželeno, ne? Definitivno ne, ne. V bistvu je marsikakšen tekmovalec bi dirkal tudi enduro, no. Prihaja z downhill vrst, ne. Tako da škoda. Oh, monsieur Barel! No, c'est monsieur Sayoni. Not as good as Fabien, for sure. So, when you go back to France, what can you tell in France about Slovenian enduro? Slovenian enduro is a pretty nice and pretty good one, but it depends about the weather condition. And today it was not so funny for me. It's good to ride, to train in the wet if you want to race in the wet, huh? Yeah, the problem is that I am coming from Nice, you know, and it's not a lot of wet condition. And for us, when it's raining, we don't go to bike. Welcome back next year if you have time to other Slovenian enduro races. For sure, if I will be there, and you know, that was like that. We check on internet and we saw, cool, that's a race, but not so lucky today with the weather, with the rain and the mud for sure, and not lucky for my ass. Merci. De rien, and let's go icy now.